Priča o Redditu. Reddit je web stranica koja se sastoji od sadržaja koji su izradili korisnici, uključujući fotografije, videozapise, veze i postove temeljene na tekstu kao i rasprave o tom sadržaju. Glavna ideja kojom su se vodili autori stranice bila je sloboda govora. Ta se ideja realizirala sve dok ju želja za profitom nije potpuno izokrenula. I danas je Reddit jedna od najviše cenzuriranih stranica. Kako je počelo? Ideja i početni razvoj Reddita potiču iz 2005. godine od tadašnjih kolega s fakulteta Steva Huffmana i Alexisa Ohaniana. Njihova početna ideja, My Mobile Menu, trebala je korisnicima omogućiti naručivanje hrane pomoću SMS tekstualnih poruka. Realizacija je bila neuspješna jer se radilo o prenaprednoj ideji za ono vrijeme. Huffman i Ohanian započinju novi projekt nazavši ga naslovnom stranicom interneta. Snoo, početni prijedlog za naziv stranice, je otpao jer je već bio zauzet, a prihvaćen je za Ohanianov prijedlog Reddit. Nakon financijske potpore programera poduzetnika Paula Grahama, u lipnju 2005. godine dolazi do pokretanja Reddita. Kako bi privukli korisnike, autori stranice su na početku sami stvarali postove da stvori iluziju velike i popularne web stranice. U studenom 2005. godine Reddit se spaja sa konkurentnim web lokacijama Infogami. Tim spajanje pridružuje se Aaron Swartz, nakon čega naglo raste popularnost stranice. Aaron je poznat kao čudo od djeteta jer je s 13 godina napravio informacijsku web stranicu koja služi kao enciklopedija. Bio je za slobodu govora nasuprot Huffmanu koji je želio profit. Aaronovo kritiziranje vlade i protesti za slobodu govora učinili su ga metom FBI-a, što ga je 2013. godine dovelo do samoubojstva. Nakon toga, popularnost Reddita i količina korisnika raste, a to dovodi stranicu do političkih problema i optužbi za seksizam. Kako bi izbjegli probleme, 2014. godine na mjesto direktora kompanije postavljaju Ellen Powell, koja je imala dobar ugled među pokretima iz kojeg su dolazile optužbe. Aaron Swartz i njegove ideje su zaboravljeni, te Reddit prestaje biti stranica za slobodan govor. Za cenzuriranje su postavljeni moderatori koji imaju slobodu izbacivati i cenzurirati sadržaje koji ne odgovaraju ni njima ni vladi. Situacija se pogoršava 2019. godine kada kineska vlada preko kompanije Tencent ulaže u Reddit i dobiva veliki dio kontrole nad stranicom i privatnosti korisnika. Reddit je imao potencijal da bude najbolja društvena mreža svih vremena, ali je želja za profitom i odbacivanje slobode govora uništio taj potencijal.